unkosikazi wami igumeni lakhe basahlala ukuthi umfazi omvuke ekuseni semaso ethetha ngizabutha ukuthi batshaya isituhwana umfazi kani umfazi wami lo yikho yini uthi njalo mali ngiyakhuluma iqiniso phambili but Josephat I think indaba yini it's okay ukuthi umama lo wona sisithwa uyaloya ngabafowenu uchampion abe la umnwe ngekho mbani awuwatshona uzexwatshona yini amankazana uwedwa phela abayiba ngabulona okuhleke ngapi usebholi kodwa indaba uyayazi mina bemfisa ukuthi uyayazi ukuthi lo uyaloya hayi ukuthi kodwa siyohluphe into ezihluphe egumeni akulamuntu ongaziyo kufamily uhlupho lolu seluhluphe kakhulu ade bemfuna ukuthi abantu abasekhaya lapha kwaZulu esandini bonke babe khona sicubungule Josephat wena umfazi wakho nxa kuthiwa uyaloya manje ngabafowenu manje akukubi kumbe bahambe enyangeni bahamba baprofiteni bahamba kuzangoma thina siyadinga umuntu onyutsa uyabona umfana lwana uTaso uyaralwa yezwa inyanga liyani ukuze kuye lapha ekhaya la yalethwa abantu bakomanamike abantu bakomanamike bathi yena uBishop Musapho ubekhona izolo lapha nawo uyambona uyathanda zokuthi noma nawe uthanda nazo ukudlula ujibaba hayi khona ukudlala ngathandaza lapho ukuthi izulu 90 seli but umanamike but walokuza kwabuya lapha abantu bakomanamike babuthana kwabizinyanga ngathi kwenzela ukuthi ndilamle kuhle inyanga leyo kayilokuze kayibenzele la sure kwaphuma inyoka ethiwa inyoka leyo yayigada abantwana abangamankazana abakomanamike handi kwakusenzakala inyakanyake eningi but thina sithi mpofu wena ungali ukuphoyintwa handi kade singomdala kosikwabo yimi kani good so wena ungali abantu ngabona behlaba umfazi wakho baba besenzela ukuthi ube le attention wena because isecret ekhona ungabona abantu befuna ukuthi dle bayakhuluma ngomfazi noma ngomntwana khona lapho kahle kulight yezwa ntuli benje songababizi ukuthi asambeni sibuthaneni songabavuma ngathi wayona wabizela lapho ufuna khona angibabize befuna konke ngababizela lapho ufuna khona asante mfuna laba abantwana laba bafuze lapha bezwa khona bekhululekile ukuthi bangatshela into zabo bese ukucelayo ya thina siyalithikela inyanga zikhona khathesi abantu bakonkoni handi abakonkoni as I speak bale wakwagasi ungabe umayabo ungabe udagi uyambona lo sukuma uyambona isabhulo yeah kuyini okwaphumayo wena ngakini waphuma imgobho waphuma imbobobo waphuma inyoka le waphuma uqamu waphuma idukhwane sebebizinyanga imuli yakompule la futhi wayekhona futhi kusenza uTaso ekhona bangena futhi khonapho sababisela inyanga yabalungisa into wahamba kakuhle so wena ufuze uzwisise ukuthi yekela bakuphoyinte but kuyalungisa unene bona bafuze batsho handi wena ungathi ngoba umdala be uzuthatha advantage umama ungafa wena umama uyasala ethwale nzima kumbe wena ungafela umama no wena uzasala ethwale nzima ihlobo zakho sizakwala ziyakwala ihlobo zakho Josephat so into efuna ukulungisiswa kuhle ungali hlalani phansi kuhle liyabuya lapha selilo champion andi mhla ka5 kule nyanga ezivele eGurule ezilebira lazo kompule so bona bathi hayi njuna la ubone sishayibira ngathi hayi zabuya ngigowa ngiphini
ngiyaba sawa mzaqoka i-t-shirt yebona ukuthi ngoba abantu bazangithatha amapicture bathi ayinganisenyangeni ngobani ngokompule mina yabe ngifuna ukuthi into ezenziwa ngapha lapha ngikhangele noma aze ngithatha ipicture la esikoleni akula muntu oyakwala ngoba nje kimi so wena ungali ngela kwenza kuhle wena biza abantu bangakini njengokupoint wawenzwayo sokudingakala abantu bebonke lawo siyabangenisa futhi emagedini wawuthi ubatshela ukuthi amagedi ngane asazoyaba nje umjikisi hamba ungatholakala la uromgobho usala sesubhathezi kunjani lapho wani yikho lokufuna vele wena kade wawusutshela uMichael wakuthi uyaloya kathi naka uyifuna ngafu uJosephat akula ndaba enjalo sakhona ukuthi silohluphe egumeni silohluphe egumeni umdala ukuthi thina zaya kungene kuhle kuye ngoba ngikhanya sengumuntu sebengugijima angene lapha sakasako malume sathi sizama ukulungisana sabuya komdala umani ukuthi sathi sizama ukulungisana sizomthu yabona umdala usengapha hathi umdala uvalani into ayifuna ngapha kuseheadquarter manje njani la uyaloya phela wathi ngapha kathi uvalani ukuthinelani umdala hayi manje njani la ulibypassa la ngithi manje njani ngawena lo Josephat abanye babuya manje kwaba le recommendation exactly so bekungakabuyi back ukuthi bazoyitsho recommendation yona le ukuthi ke kudinga inyama lazohamba yini ulwana umuntu wehlule hayi yekela babuya khona apha ngabe buya la ndona akababizwe indini exactly yes angabizwa ngumuntu ngibona ngathi kungaba yewona lo wayesebabizile yiko besithi uyaloya asembabize fina kwakugotshwe ngumthemba that's fine nina nyalidinge namhla ka5 ngali free inyanga lezana ziyabisi lapha siyatshela ukuthi chai i-free session chai chezi igawulile 5 July ivisa anyabonga ntu cha isabada bantu abaligawure babe bekhona apha elojini yami la bantu abaligawure ngoba uhlupho lethu lukhulu kakhulu abegurube siyabafuna phela entweni yakompule so handiselizwile wazulu sukuma mzulu wena awuloyi yini wena mne ngicanye ukuloya nduna uyaloya ungakwazi lo ivuse ebusuku so mina ngiyathaba nxa lisithi ngigawule ndimfuna kakhulu ukuthi ngigawule hayi wena kukho right lawe ligeziswe hayi kulungile wazulu andisiphelele be okuyaphuma khonapho kumele kulale ufuna ukuthini indaba lezi zabe zisukela khona kulesiswa khona kule nqola kagogo eyisegumeni hayi lokho konke liza kukhuluma next time la umama laba izithobo zangapha zingabuya hayi wena ungali Josephat wena ngawadli inqola kanyoko hayi ingozi inqola kamama ayidliwa wena ngawadli inqola leyo lenkomo yoshanga hayi khonokho kunengo lokanye bayidla ngawakudla yiko khonokho kwakumele khona kushele kuhle akula kuhlangana